هێرش و بردومانên Tirkiya ji sinoran bû navçergê gund û bajaran. Hevwelatî dibêjin demekî da ku desthilat parastina giyanê hevwelatiyan bi stoyê xwe venagiret û ziyanên maddiyên mezin jî bi kertê çandin û geştyarî dikevin, lewmat niha da metirsiya çolkirina gundên ava drust bûye. پیشتر مد گوت سنور هرمی تیتا تو باران کردن جلوی ترکیه و لیابرو او گنده تینا تو باران کردن یعنی نزدیکی سنتر ناحیه و قزا اگر او گند چنه بید 5 مال لبن هکه 10 مال زراعت که تشتکی بکن یعنی هر باشه جیان خودی برای بن لصباهی مترسی که تسروان گنده و کس کفالت تا شهید کردن و ناکت یا تو باران کردن او مجبور دی قصد باجه را کن دویتن حکمت هرمی سرکاتی هرم نظام حتی نگم گلینه با کسی چه بیان نامه نداره خستنه دجی هرشن ترکیه ویدن حکمت آمه سروک حکمت سروک وزیران وزارت نافخو اگر نویرن جبر ترکیه چه بیان نامه دو بلا پریکا عراقی چالاکوانک جید بیجید دمکی دا کروجانه خلک سویل بیتا قربانی چالاکین لشکری ترکیه نفاخ هرمه دا لیلشینا کو دستالات هرمه هلویسته که بید بهانه یا بو هزین ترکیات اینید هرشکرن بو سر گندت آوا و هر واسه جهن آکنجینشین کومه بس ترکیه او جهن بهنه چول کرن و خلکی وان دوران مجبور بکتن ویره چول بکن و لویره آکنجه بی ترکیه و هزین خو لویره بدانی تو ویریجی داگیر بکد و کو همو دورندی به مخابنی و اوجی مترسیا چولکرنا دورن ما و هر واسا آبور حولاتیان تیودت مترسی دا بلیاش همیا جه اسفه پراستیجی چاف ساخیا هندک هز نافخویا و اینانا هجتانا جبو هرش و بردمان ترکیه لوینên leşkerî û bordomanên firokeyên Tirkî nafaxa Herêma Kurdistanê da berdewamî heye. O matirsiya çolkirina gundan jî roj bi rojê zûrtir e. Hevwelatî jî ji bêhelwîstiya hikûmetên Herêm û Iraqê dilgîranin. Amed Rîfkanî, Kenalê Asmaniyê Peyam, Duhok.